tumenena kuhusu kuzidisha. Twavuze hejuru yo amasengesho adasubizwa imbere y'Imana. Tumenena kuhusu maombi ambayo hayajibiwe mbele za Mungu. Amasengesho adasubizwa imbere y'Imana. Maombi ambayo hayajibiwe mbele za Mungu. Na amasengesho adasubizwa imbere y'Imana. Na maombi ambayo yanajibiwa mbele za Mungu. Amasengesho yose y'umukiranutsi, maombi yote ya mwenye haki, agira umumaro imbere y'Imana. Yana faida mbele za Mungu. Tazataka. Hayawezi yakaanguka. Ayo wasenze uryamye. Yale unayoomba ukilala, ukayasengesha umutima, na unayaomba kwa kiroho. Ayo wasenze wicaye. Yale unayoomba ukiketi, avuye ku mutima, lakini yanatoka kwa moyo. Yale unayoomba ukiwa kanisani, yote jinsi yalivyo na kiwango chayo, yote yana faida mbele za Mungu. Hakuna hata moja ambayo inaanguka. Hazina ya maombi mbele za Mungu, hakuna kile kitu kinaweza kikayashikilia, hayawezi yakasaulika kamwe. Amen. Amen. Ni chombo cha faida ambacho tunaweza tukatumia mbele za Mungu. Hiyo ni aina ambayo Mungu hutumia ulimwenguni. Bangladesh. Maombi yako Mungu anaweza kayatumia huko katika nchi ya Bangladesh. Huko katika nchi za hapo kwa nchi za maziwa. Amen. Maombi yanakubaliwa mbele za Mungu, lakini yanafikia mahali hayawezi yakajibiwa. Wakati hayawezi yakakuwa na faida kwako wewe mwenyewe uliyoyaomba. Ni wakati wewe umeanguka na umetoka katika ukovu. Wakati unayaacha na wewe unaanguka, unakuwa mpagani. Wewe uliyoyaomba hayana faida kwako. Amina. Amen. Mungu huyatumia kwa mambo mengine, wewe unakosea. Kingine kinachosababisha maombi yako yasijibiwe ya mtu ambaye ameomba kwa bidii ni yule aliyeomba mara moja tu akaacha. Kwa sababu hakuongeza. Tuwasubiyemo, hautarudia. Kiwongereye, hautaongeza. Sema amen. Sema amen. Na ejo nababwiye igitabo cha urwandiko rwa Petero wa kabiri. Jana tumenena kuhusu kitabu cha Petero wa pili. Igice cha mbere murongo wa 5. Mlango wa kwanza na mstari wa 5. Iyo wasomye Isoma hazavuga hejuru yo kongera. Sema kuhusu kwizera mukongereho kumenya. Imani kuongeze kujua. Kumenya mukongereho ingeso zisi. Kujua kuongeze tabia nzuri. Benuko mwongereho. Kwirinda mukongereho kwihangana
imana linda tuongeze kuvumilivu, kubaha imana mukongereho gukunda bene data, kumtii Mungu tuongeze kwa kupenda wa ndugu, gukunda bene data mukongereho urukundo, kupenda wapendwa tuongeze upendo, donge mugende mwongera kisha tukizidisha. uyu mwanditsi aravuga ngo nigumisa kongera, Huyu mwandishi amenena tukiendelea kuzidisha, ngo bizatuma mutaba ingumba. hayo yatasababisha msiwe tasa, ingumba msiwe tasa. bizatuma mutaba ingumba mu kumenya imana, Hayo yatasababisha msiwe tasa kwa kumjua Mungu, kumenya Yesu Kristo umwami wacu, kumjua Yesu Kristo mfalme wetu. mbese kumenya imana bihagije nukongera. Kumjua Mungu kamilifu ni kuzidisha, ni kuzidisha. aho wari ugeze usubire wongera, Mahali umefika unazidisha tena, icyo wari ugezeho ongera. kile ulichokifikia unaongeza tena. niba wasengaga subira usenge, Ikiwa ulikuwa ukiomba, endelea tena kuomba. niba waza usoma ijambo ry'imana ongera usubire usome, Ikiwa ukisoma neno la Mungu, endelea kuzidisha niba kusoma. wawuririmbira imana biri ku mutima wawe, Ikiwa unaimba ukiimbia Mungu, niba uri umuramyi koko nka Dawudi, ikiwa wewe unaabudu ni kama niba Daudi, uri umuhimbaji nka Dawudi, ikiwa wewe ni mtu ambaye anasifu kama Daudi, ubasha guhimbarisha umutima, unaweza kumsifu kwa moyo, ugahimbaza imana kubwo kumenya ivyo yakoze, unamsifu Mungu kwa kugundua yale aliyoyafanya, ukaguma ukibuka ivyo yagukoreye ku musaraba, unakumbuka yale aliyoyafanya Golgotha, ukibuka ivy'ubuzima bwawe imana izigenda igaragaramo, unakumbuka maisha yako yale Mungu hamwe umutima ugafurubira ukaramya imana neza, alafu moyo wako unawaka kwa kukusifu, n'ibikugize navyo bikaramya imana neza, na yale yanayokuwa ndani mwako yanamsifu, kugira ngo ivyo bintu bigumise bibe vyisi imbere y'imana, ili mambo hayo yaendelee kupendeza mbele za Mungu. ugere mu buzima bwiza bw'imibereho ya gikristo, Uingie katika maisha mazuri ya Kikristo, ugere mu buzima bwiza bubereye mu Kristo, uingie katika maisha ambayo yanastahili Mkristo, nukongera. ni kuzidisha. Amen, Sema amen. amina. Utongereye Pasipo kuzidisha, nta bwiza bwa gikristo bw'imibereho ya gikristo ibereye abakristo wogeramo, hakuna mazuri wala kupendeza kwa Mkristo ambayo unaweza ukafikia. imibereho ya gikristo tiwoyigeramo utagenda wongera. Maisha ya Kikristo hawezi ukafikia bila kuzidisha. cyo gituma abantu baza basaza batayigezemo, Ndiyo maana watu huwa wanakuwa wazee bila kuifikia, bagapfa batayigezemo, wanakufa bila kufikia, ibongereye, hawajazidisha, bagize umwete wo kongera, hawajakuwa na bidii ya kuendelea kuongeza, basubiye kugira umwete wo kongera, hawajakuwa na bidii ya kuongeza, bakagira ihuduma imwe mu myaka 5, au wanafanya maombi kwa mara moja kwa miaka 5. neroti ngo bakoze ihuduma imwe kuva babaye. Se mugize amezi angahe? Naraye mbimenye nijoro. Mugize amezi angahe? Je, munamaliza miezi ngapi? Hafu umwaka. Karibu mwaka. Binjiye ihuduma imwe. Wameingia maombi mara moja tu. Siko mwambwiye nijoro. Binjiye ihuduma zingahe press? Imwe. Moja. Azafu mugize amahuduma ngahe? Je, Azafu mmefanya maombi mara Azafu ngapi? igize imyaka 3. Iri hafi imyaka 3, Azafu karibu Hafi miaka miaka 3 inaisha. murengeje nk'amahuduma 2. Ibo bavuze ngo ni menshi bakoze. Wao wanasema wamefanya maombi mara mingi. Ari abagabo babagenda. Murayigira iminsi yose. Muri abagabo gusa nyine. Atakosa kome. Cyangwa basigaye nibo baza bajana bari ababo. Uzose mu bicazi cyangwa mu basohora. Amen. Kongera ni
ubuzima bwiza bwa gikristo. Kuongeza ndiyo inatusaidia kwa kuweza kufikia maisha mazuri ya Kikristo. Ubuzima bubereye mu Kristo ni igihe yongereye. Maisha yanayostahili Mkristo ni wakati Rero anapozidisha. amasengesho y'umukirano tasubizwa mu gihe yongereye. Yanajibiwa kwa wakati anapozidisha. Akagera neza ku mwuzuro. Anafika mahali pakamilifu. Imana ntizisubiza amasengesho atageze ku mwuzuro. Mungu aweza kajibu maombi ambayo si kamilifu. Tibibaho. La. Imica hagati Yesu utazayisubiza. Maombi ya katikati aweza kajibu. Niyo Biblia ivuga ngo bazakunyaga ibyo wari ufite babiheze uwujuje. Ndiyo maana Biblia unena watakunyang'anya yale uliyokuwa nayo wayapee yule aliyekuwa nayo. Kubera ko wagumye kubibi imica hagati gusaba kwako. Kwa sababu umeendelea kuwa katikati. Bazakwaka n'uwo mutagati ufite. Watakunyang'anya na hiyo kidogo ulio nayo. None turi mu huduma yo kongera. Kwa sasa tuna maombi ya kuzidisha. Sema amen. Amen. Sema amen. Amina. Twese situbairo. Haleluya. Utukufu. Haleluya. Haleluya. Twarangije amasengesho mu kwa gatatu. Mu kwa gatatu. Tumekomesha maombi kwa mwezi wa 3. Amasengesho y'iminsi 50. Si mu kwa gatatu. Maombi ya siku 50. None twongereho ayandi 20. Kwa leo tumeongeza tena ya 20. Kugira ngo dusingire ubwiza bw'imibereho ya gikristo. Ili tupate kuifikia utukufu. Kugira ngo tutabigumba mu kumenya Imana. Ili tusiwe tasa kwa kumjua Mungu. Ahubwo ngo turusheho. Bali tuendelee. Kwaguka kumenya Imana. Kupanuka na kumjua Mungu. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Huduma ni iyo rero. Maombi haya ni hiyo sasa. Ngiye kuvuga amagambo make maze dusenga Imana. Nataka kunena maneno machache ili tuombe Mungu. Ndabigisha gusenga Imana ngo mu minota nga 20. Minota 20. Twasenga. Nitawafunza neno la maneno ya kuomba kama dakika 20. Nakivuga amagambo makeya. Tube dusoje chapitre ya 2. Nitanena maneno machache na hapo tutakomesha hii mlango wa pili. Wa kwanza. Ya. Ibice 2 umurongo wa mbere mu kwezi kwa 7 ku munsi wa 21 wako jambo ry'Uwiteka rizanwe n'umuhanuzi Hagayi riti bwira Zorobabeli mwene Sheyaltiyeli umutegeka w'Ubuyuda na Yosuwa mwene Yosadaki umutamzi mukuru n'abasigaye bo muri ubwo bwoko uti mbese muri mwe hari usigaye wari warabonye ubwiza urusengero rwahoranye mbere kuri ubu rurasa rute ukumuruzi sinkubusa ariko rero komera Zorobabeli we niko Uwiteka avuga kandi nawe ukomere Yosuwa mwene Yosodaki umutambyi mukuru mukomere namwe bantu mwese bo mu gihugu kandi mukomere kuko ndi kumwe namwe niko Uwiteka Nyiringabo avuga ku rusengero nasezeranye namwe biri mu gihe mwavaga muri Egiputa umwuka wanje akaba ari muri mwe ntimutinye nuko Uwiteka Nyiringabo aravuga ati hasigaye igihe gito ngatigisi ijuru n'isi ni kwandura maze Hagayi arabasubiza ati niko n'uyu muryango umeze n'ubu bwoko buri imbere yanje niko bumeze niko Uwiteka Nyiringabo avuga kandi niko ibintu bakoresha amaboko yabo bimera kandi nico batura cyose kiranduye none ubu ndabinginga mutekereze ibyababayeho uhereye icyo gihe kugeza ubu tabuye ryari ryagerekwa kurindi mu rusengero rw'Uwiteka icyo gihe cyose wageraga ku miba ikwiriye kuvamo inshuro 20 havagamwo
inshuro 10 gusa. Wagera ku umuvure wa vino yibwiraga ko hazavamo inshuro 25, yavagamo 20 gusa. Nabateje amapfa no kuma n'uruhumbu n'urubura zonona ibyo mwakoraga n'amaboko yanyu zose, ariko nimwangarukiye ni Uwiteka avuga. Ndabinginga mutekereze ibizaba uhereye none no mu bihe bizaza. Kuva ku munsi wa 24 ukwezi kwa 9, igihe urufatiro rw'urusengero rw'Uwiteka rushinzwe, mbese hari amasaka akiri mu bigega, ndetse uruzabibu n'umutini n'ukomamanga n'umwelayo tibikera, ariko uhereye uyu munsi nzabaha umugisha. Amen. Ijambo ry'Uwiteka riza kuri Hagayi bw'ibiri ku munsi wa 20, kandi nzubika intebe y'ubwami n'ibihugu byose, kandi nzarimbura imbaraga z'ibihugu by'abanyamahanga byose. Nzubika amagare y'intambara n'abayagenderamo, kandi amafarashi n'abayagenderamo bazagwana. Umuntu wese yicwe n'ingota ya mugenzi we. Uwo munsi ni Uwiteka Nyiringabo avuga, nzakujana Zorobabeli we, umugaragu wanje mwene Sheyalutiyeli, ni Uwiteka avuga, nzakugira ikimenyetso kuko nagutoranije, ni Uwiteka Nyiringabo avuga. Amen. Amen. Mwakira ijambo ry'Imana. Pokea neno la Mungu. Abatazasoma ijambo ry'Imana uko bari barambiwe. Mwarambiwe. Wale ambao hawasome neno la Mungu walikuwa wamechoka. Abarambiwe ni bande bashira amaboko hejuru. Ni wanani ambao wamechoka? Waweke mikono juu. Muzamusoma ijambo ry'Imana. Kwe mnasoma neno la Mungu. Mwakira ijambo ry'Imana. Pokea neno la Mungu. Ejo twagarukiye kw'ijambo rivuga ngo bahagurukira rimwe bose ngo bumve ijambo, bumva ubutumwa bwazanywe nande naga. Jana tumerudilia kwa neno ambalo lisemalo wote wakasimama pamoja kwa ujumla wakisikiliza ujumbe kutoka kwa nabii Hagai. Hagai abwira Zorobabeli ivy'Imana ivuze. Hagai akamnenea mfalme Zerubabeli yale ambayo Mungu amenena, hamwe na Yoshua umutambyi, pamoja na kuhani Joshua, ngo agira ubwo wakahofia, ngo baca bugufi, wakanyenyekea, hamwe n'ubwoko bwose bwa Israeli bw'Abayuda burumva, pamoja na taifa lote la Wayuda baca bugufi ngo bahagurukira rimwe kubaka urusengero rw'Imana, wakanyenyekea na wakasimama kwa ujumla ili wajenge kanisa la Bwana. Bahagurutse kubaka urusengero rw'Imana, waliposimama kwa kujenga, bagiye gushyiraho ibuye hejuru y'urufatiro, walipotaka kuweka jiwe juu ya msingi, batangiye gushyira hejuru y'urufatiro, wakianza kuweka juu ya msingi, ngo Imana iravuga ijambo, Mungu akanena neno, Imana ivugana nabo, Mungu akanena na wao, yavuga ngo ndore ndi kumwe nawe, kanena nipo pamoja nanyi, ndore ndi kumwe nawe, tazama nipo pamoja nanyi. Ejo twavuganye ngo Imana ndiyo kuvugisha utarubatse urusengero. Jana tumenena kwamba Mungu aweza kanena na wewe kabla kujenga nyumba yake. Hari abantu bazawe bifuza ngo bavugishwe n'Imana. Kuna watu ambao wanatamani sana ili waongeleshwe na Mungu. Imana yo kuvugisha iturutse. Mungu anaweza kukuongelesha akipitia wapi? Imana yo kuvugisha wakoze. Mungu anaweza kukuongelesha umefanya nini? Imana yo kuvugisha watekereje. Mungu anaweza kukuongelesha na umefikiria nini? Imana ivugisha umuntu watekereje kuyubakira. Mungu anaongea na mtu ambaye amewaza wala kufikiria kumjengea Mungu. Mbele batarashyiraho ibuye ku rufatiro, mbele kabla hawajaweka jiwe, twavuze ibihe babayemwo, tulinena nyakati ambazo wamepitia, twavuze ubuzima bagize, tumesema maisha ambayo wameishi. Bagize ubuzima bubi bw'amapfa, wamekuwa na maisha mabaya ya kufa.
bagira ubuzima butarimo imvura, wakakuwa na maisha ambayo hayana mvua, bagira ubuzima butarimo ikime, wakakuwa na maisha ambayo hayana umande, bagira ubuzima bwo kwambara ntibashire imbeho, wakakuwa na maisha ya kuvaa lakini bado baridi, kwambara ntushire wanaendelea kuwa na imbeho baridi. ni stress. Kwambara ntushire imbeho ni stress. Kuvaa lakini baridi, unaendelea kusikia baridi, hiyo ni stress. Kwambara ntunyugwe, kuvaa lakini hautosheki. sema amen, Amen. sema amen. Amen. Kwambara ukagumiza kugira tamaa ya mahusu, Kuvaa lakini unaendelea kuwa na tamaa ya mavazi. kurya tushira inzara, Kukula lakini unaendelea kusikia njaa. nuguhaga ugatekereza ejo uzogira gute. Ni kushiba lakini unaendelea kufikiria jana nitafanya aje. Nukurya ukazuguma ukareba umufuko ukunda wawugenda. Ni kukula lakini bado unaendelea kuangalia mfuko gisi inatembea. Nugusohora ifaranga ukazumenya izisigaye. Ni kutoa pesa lakini unaendelea kufikiria yale yanayobaki. Bwo n'ubuzima budafite itorero. Hiyo ni maisha bila kanisa. Bwo n'ubuzima butagira urusengero. Ni maisha bila kanisa. Ko nukudahaga. Hapo ni kuto kushiba. Sema amen. Amen. Sema amen. Amina. Wese tubahiro. Tumupe Bwana utukufu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mukanwa ariko ntimushire inyota. Mnakunya lakini bado mna kiu. Ukagumana tamaa gusa umutima waheze mu kirere. Unaendelea kuwa na tamaa, moyo wako uko juu juu. Uri Nairobi ariko ndundamanda tushize umutima munda. Wewe unaishi Nairobi lakini moyo wako bado unaendelea kuwa juu. Uratekereza Amerika gusati uradifi. Unaendelea kufikiria Marekani tu. Ejo nugere muri Amerika. Kesho ukifika Marekani, umutima uzasubira uhagarare gusa. moyo itaendelea kusimama na kuwa juu. Sema amen. Amen. Nanda afite inyota ya muri Amerika. Nimugende mu izina rya Yesu. Nendeni katika jina la Yesu. Ariko inyota tizashirira muri Amerika. Lakini kiu haiwezi ikakomea. Inyota ufite si ya Amerika. Kiu nayo si ya Marekani. Amen. Amen. Turaje tugende Trump yavuye. Tunakuja tuende. Si mnajua Trump ametoka. Azayekeko. Timuzoyekego. Amtafika mwisho. Nano muzomera nguko mmeze hano. Utiwumva rero ndanyonde ndagukiraga inyota. Si mnasikia sasa hakuna. Niba muzomera nguko mmeze hano. Ikiwa mtakuwa kama vile mlivyo hapa. Woni John Woni John. Ariko mwebwe bizohinduka. Nibihinduke mu izina rya Yesu. Yageuke katika jina la Yesu. Sema amen. Amina. Uzima buhindutse nibwo bwiza. Maisha ambayo yana mageuzi ndiyo mazuri. Tukemere kuba muri standard imwe. Usikubali kuishi maisha ya kawaida tu. Sema amen. Amen. Sema amen. Amina. Ubuzima rero bwo kuba utarubakiye Imana. Maisha ya kuishi bila kumjengea Mungu. Ubuzima bwo kuba udafite ubuturo bw'Imana. Maisha ya kuishi bila kuwa na makao ya Mungu. Ubuzima bwo kuba udafite urusengero. Maisha ya kuishi bila kuishi na kukuwa na kanisa. Ni ubuzima butanyugwa. Ni maisha ambayo hautosheki. Sema amen. Amen. Ni ubuzima butanyuzwe. Ni maisha ambayo hautosheki. Habe niyo bagwezi vy'isi byose. Hata ingalau watakupea ya ulimwengu yote. Musaza Billy Graham yaririmbye indirimbo. Mzee Billy Graham ameimba nyimbo. Billy Graham tuzomubona mu ijuru. Billy Graham tutamuona. Abizeye Imana tuzamubona. Waamini tutamuona. Aririmba aravuga ngo wanimika nkaba umwami w'ishanga rinini rite. Akaimba akasema yule anayenipa kuwa mfalme wa ulimwengu. Nimba atayicaye icyo cyose. Lakini nikiwa mtumwa wa dhambi yoyote. Sinabikunda. Siwezi nikaitika. Sinovyemera. Siwezi nikakubali. Ivyino mwisi hakuna kutosheka. Ya ulimwengu hakuna kutosheka. Hata wakupe yote ya ulimwengu. Nubwo baguha byose by'umuntu. Hapo hakuna moyo wa kutosheka. Kunyurwa kuhari. Bado nitama kutosheka.
kwifuza. maisha haya ni tamaa, Ubu buzima ni ubwo kwifuza lakini gusa. maisha ya kutosheka Ariko ubuzima bwo kunyurwa ni kumjua Mungu, ni ukumenya Imana, ni kumjengea Mungu, kubakira ni Imana, kukaa naye Mungu, ni ukwicara mu ni Mana, kuwa na kanisa ndani ni yako, kugira ni urusengero muri wewe, kumkaribisha Mungu, ni ukwiyegereza ni Imana muri kumupa wewe, Mungu nafasi, ni ugumwa Imana ni kumupa ikibanza, Mungu nyumba. ni kubakira Imana inzu. Ukimupa Mungu nyumba, Iyo uhaye Imana inzu utaishi maisha ya kutosha. uzabaho ubuzima bunyuzwe. Haleluya! Amina, Sema amina. haleluya, Bwana sifiwe sana. amina, Atukuzwe mfano. amen. Taguze utekereza ngo ifirashira. Hawezi ukafikiria kwamba kaunga imeisha. Bizishira. La, hawezi kaisha. Musumwe Siku moja Eliya yaragiye yari yashonje. Eliya alikuwa na njaa, Asanga umupfakazi umwe, akamkuta mjane moja, ashikara amubwira ngo ngaburira. akafika akamwelezea Ambwira ngo nipe chakula. tuzi amakuru ari ino, ntuzi bino bihe turimo. Akamuuliza, je, haujui nyakati tulizo? Kandi nivyo yari yahunze, ni wari wabiteje. Tena yeye ndiye alisababisha, imvura yeye ndiye alisimamisha mvua kubera ivyaha vyari vyakozwe iwabo. kwa sababu ya zamba ambazo zilikuwa Mwami zimefanyika, Ahabu yari amaze gukora. zamba ambazo mfalme Ahabu alikuwa amefanya. Umupfakazi aramubwira ngo nta makuru uzi. Huyo mjana akamwelezea, haujui habari, Tubizi ko turi mu bihe vy'amapfa. haujui kwamba tuna nyakati mbaya za Inzara uovu. inzara ya masabano. Njaa imeharibu sana. None wowe Sasa wewe kuravuga ngo ngufungurire. unasema eti mimi nikupe chakula. Ni igihe cyo gufungurira abantu. Hii ni wakati ya kupa watu chakula. Ubu nyine hariho abantu batubaka Imana batogufungurira. Hapa kuna watu, kwa sasa kuna watu ambao hawajajengea Mungu, hawezi kukupa chakula, Tiyo gufungurira. hawezi kukupa chakula, Asagira ifaranga kanga kuzigweza. lakini anakataa kukupa, ananena kwamba naye hana Azifite tena, akiwa nazo hapa, kubera gusa kwa sababu utanyugwa kwa sababu ya kutokutosheka, inzara njaa, kudahaga kutokushiba, kudahaga kutokushiba, kudahaga kutokushiba, kubera ko ntama kwa sababu hakuna Mungu iraho ngaho. ambayo yupo hapo. Niba Imana itara Kiwa Mungu hayupo, imigezi yose nunguka. mito yote inatoka, inaisha. Izikama Mito yote inakauka. Amariba yose azakama. Chemchemi zote zinakauka. Sasa mazikama Zinaisha, zinakauka. tamani hari. Mungu hayuko. Umuntu akanga rero gusangira n'abantu. Mungu Nico gituma anakataa. mutakiza nifu mwikanisa. Ndio maana hamlete Mwoza tena nifu mwikanisa. kula kanisani. Mwoza nifu gute. Mnaweza mkaleta vipi? Nijoro barambwiye ngo ndafu mufite muri no kanisa. Jioni wameniambia hakuna Bivuga ko kaunga mubuhere. kanisani. Nimba mwamuhembugwa simba amenye wabahembura. Hasiterikira bahembura. Sijue kama kuna wale wanawasaidia kukula. Mabea. Haseri yaguhembuye kira guhemburi wao. None ko ndavyo kujya byabiri mwikane. Je, kuna usaidizi wote umepata? Mbone hakuna chakula ambacho kiko Musigitoa kanisa? mutageza abandi mutakizana ngo abandi barye. Unajua kinachosababisha hamlete ili wengine wale? Kibubaka Imana. Haujajengea Mungu. Aramubwira ngo tivzoshoboka. Kamwambia haiwezi kawezekana. Eliya aramubwira ngo none ufite iki? Aramubwira mfite nsigaranya agafuka ke tugiye kugacumba ubunyine n'umwana wanje twifira ibihe n'ivy'amapfa gusa. Akamwambia kuna baki kidogo, kaunga kidogo, tunataka kuisonga ili tuule na mtoto alafu tukufe. Aramubwira ngo wamenyura. Kamunenea bado haujagundua yule mnaye. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Aramubwira ngo gacumbe vavo. Kamwambia songa hiyo kaunga. Gacumbe vavo n'umarukambi. Songa alafu nipe nikule. Mwumva umuntu wari ufite Imana. Sikiliza mtu aliyekuwa na Mungu. Yewe kaguhe mfite umwana. Nikupe na tena nina mtoto. Wewe ndagutekereza umwana. Wewe ufikirie hata mtoto. Kulitekerezaho. Unajifikiria wewe peke yako. Wewe gacumbe. Wewe songa. Gacumbe tukarye. Songa ili nikule. Indye njewe gusa.
mimi peke yangu nikule. ndakamara ko nyine akantu wavuze ngo muri apfa Nitamaliza kwa sababu ni kadogo. nimukaza n'ikintu. Kalete alafu utazame. Sema amen. Amen. Sema amen. Semeni amen. Wari ufitima Yule aliyekuwa na Mungu ngo arye yakagatsima alipokula hiyo ugali asigaho amariba adakama. akaacha chemichemu inayozirika. Sema amen. Amen. Sema amen. Amina. Kwiri torero zaryikomeza he. Kanisa hili linajishikilia. No. Sema amen. Amina. Twese shitwa. Tumupe Bwana utukufu. Hallelujah. Hallelujah. Sema amina. Amina. Ararya ngo arye ifigumisa iri ikazayinuka gusa. Urera Imana kwihari ifuti yoshira. Alipomaliza kula kaunga ikaendelea Kubera ko Imana ihari amavuta atashira. Kwa sababu Mungu yupo, mafuta haiwezi toka. Barahaze. Walipokula wakimaliza kushiba, Abonye yafira cyahari. akaona hiyo unga, Abona ya mavuta aracyahari. kaona mafuta bado ingali. Uwo mupfakazi we tigeze agira inzara kugeza imvura iguye. Huyo mjane hajawahi kuwa na njaa mpaka mvua iliponyesha, Kubera ko yiyegereje Eliya uri mwimba. kwa sababu amemkaribisha Eliya mtumishi wa Mungu. Sema amen. Amina. Hatari Imana bizakama. Pasipo Mungu yatakauka. Hatari Imana bizashira. Mahali Mungu hayupo mambo yako yataisha. Kandi ibyo byose biterwa niki? Hayo yote yanasababishwa na nini? Biko Hagai yabwiye Zerubabeli. Ndio hivyo nabii Hagai amemnenea. Imana niko yaziwe ngo ibi biterwa niki? Mungu alikuwa anasema yanasababishwa na nini? Amubwiye ngo biterwa nuko mutubaka Imana. Yanasababishwa na kuto kumjengea Mungu. Ndimukugira ubwo buryo muzoribwa n'inzara hano mugahwera mutazamuzana ivyo kujya mu igara. Huwa naofia sana kwa sababu mtakuwa na njaa nyingi. Muzamuzana ivyo kujya mu igara. Kwa hiyo mnaleta chakula kwa nyumba ya Mungu. Kanisa ringana bajya mwari mufite agapfuko kamwe gusa. Bakarengeje diakoni akarengeje agatanze. Abantu bapfushi. Kanisa lote mzima kulikuwa kama mfuko kamoja. Ko muraye ndavyo kujya muri no. Kwa sasa mmelala bila chakula kwa nyumba ya Mungu. Siko diako. Si ndio hivyo? Muraye gutyo. Mmelala hivyo bure. Inzu y'Imana ndavyo kujya bire. Nyumba ya Bwana hakuna chakula ndani. Mwe murayifite. Iri hakurya. Zamuyizana ryari ku mission. Mwisho kwezi. Kijiji cha hakurya nicho gifite gusa. Kijiji cha umo cha Kasarani. Watu ya Kasarani ndio wana chakula tu. Mana tubabarire. Mungu atuhurumie. Kubakira Imana, kujengea Mungu, niho twadukura imigisha yacu. Hapo ndipo tunatoa baraka zetu. Niho twadukurira imigisha yacu. Hapo ndipo tunashikilia. Niho twaduhagira. Hapo ndipo tunaemea, tunatoa chakula chetu. Niho twaduhagira. Hapo ndipo tunatoa chakula chetu. Iyo ubakira Imana uzuhaga. Ukimjengea Mungu hapo utashiba. Sema amen. Amin. Uzawambara ukabegwa. Ukivaa unaonekana uko smart. Uzunywa asiri insara ugasiri inyota. Ukinywa unasikia kiu inaisha. Ejo bundi naza mbwira abantu nari Gitengera. Juzi nilikuwa nikawenenea watu ya Kitengera. Nizi myaka 11 hano. Nina miaka 11 hapa. Kuva ngeze hano nzanywa amata imisi yose. Uko bacumze tangu nifike hapa huwa natumia maziwa kila siku. Nabanjije kuzanya fata nkiba umoja. Bado nilikuwa nikikopa nikiwa huko Umoja. Kishora kukweza mata. Ninalipa kwa mwezi maziwa. Amata bakagenda bakanzanisha shimu. Walikuwa wakileta hiyo katoni moja. Paketi moja na agashashagashashagashashagashashe kukwezi. Paketi moja. Bambarurira bikaba 4,500 cyangwa 5. Yanapanda yanafika hata 5,000. Choge yari make ichoge twa 2010
agashashi kaguraga amashiringi 15. Mwaka wa 2010 hiyo paketi moja ilikuwa inauziwa shilingi 15. 15 bobo. Yari makecha. Ilikuwa ni pesa kidogo sana. Siku hizi ni 50. Nuko ngamanywera mata y'ukwezi y'ibihumbi 5 cyangwa 2. Nilikuwa nakunywa maziwa ya 4,000 wala 5,000 kwa mwezi. Imyaka 11. Miaka 11. Wengine nonose nkigako. Siku hizi bado sikope. Sema amen. Amen. Sema amen. Amina. Sinzi kerta ala watu bali mugukopa ariko ndewe singiko. Sijue kama ni wengine. Iyo nyahuye nazo nyamanyamanukana ngayaza. Nikiyapata huwa na yaleta nikinunua cash. Kubakira Imana niko guha. Kumjengea Mungu utashiba. Izo nizo twaganiriye Yesu. Hayo ndiyo tumesoza. Siku ya leo nataka kuongeza kitu kidogo. Mungu alipomaliza kuongea na Zerubabeli ndi kumwe namwe, akiwanenea nipo pamoja nanyi, ngagaruka kuri bo, akarudi kwao mu kwezi kwa 7 ku minsi 21 kwa mwezi ya 7 tarehe 21 ku ngoma y'umwami Dario, kwa wakati wa ufalme wa Dario. Hanyuma rero aramubwira ngo, alafu akamnenea kwamba Imana ituma Hagai iramubwira ngo genda ubwire Zerubabeli. Mungu akamtuma nabii Hagai kwamba nendeni ukamnenea Zerubabeli. Ngo muulize kwamba wese muri aba bantu hari umuntu wigeze kubona urusengero rwa mbere rwa Salomo? Akamnenea, ulizeni kwa watu hawa, je, kuna mtu ambaye amewahi kuona hekalu la kwanza la Solomon? Nico gituma Bibiliya ivuga, mwanditsi wanditse kino gitabo avuga ko Hagai yoba yarabayeho igihe cy'urusengero rwa Salomo. Ndio maana huwa Biblia inasema Hagai aliishi kwa wakati ya hekalu hiyo ya kwanza ya Solomon. Hanyuma bagereranya n'imisi n'imyaka yagiye avuga mu gitabo cye, bakavuga ko yari umugabo yahanuye ano makuru ari umugabo w'imyaka 70. Wanapotazama miaka yake wanasema ametabiri haya maneno akiwa kiwango cha miaka 70. Kubera gusa ko yabashije ngo se ninde wo buri hano wibuka ubwisa bw'urusengero rwa Salomo? Kwa sababu ameuliza kwamba je, kuna watu miongoni mwa watu hao ambaye amewahi kuona uzuri wa hekalu la kwanza? Sema amen. Amen. Sema minoti ge gushira. Nkoresha ururimi rumwe kugira ni ute se Aurian urakoze cyane. Chunguza umwanya tuze gusenga iminota 20 na nisa. Aramubwira ngo ninde uri hano woba uzi ubwiza bw'urusengero rwo kwa Salomo, ubwa mbere bwa Salomo? Bose baravuga ngo baribuka ubwiza bazabana bibwibwa. Arababwira ngo uwere none kubera Imana kunezerererwa ko mwahagurutse kubakira Imana. Sema amen. Sema amen. Kuko mu gice cya mbere ejo twavuze ko Imana yavuze ngo nimunyubakira runo rusengero zanezezwa nago ngo mbimbaswe nago. Sema amen. Sema amen. Iyo utekereje kubakira Imana, Imana izinezezwa n'icyo utekereje kuyikorera. Amen. Igahimbazwa naco iyo gishize mu bikorwa. Iyo ugitekereje irakinezererwa, iyo gishize mu bikorwa ikagihimbarizwa. Sema amen. Sema amen. Mana yanezererewe Dawudi abitekereza, iza guhimbazwa Salomo amaze kugubaka urusengero. Nico gituma yavuze muzoza mbimbarizwa muri uru rusengero, ngo icyo muzosaba cyose hano nzobumva ndi mu ijuru. Sema amen. Sema amen. Nuguhimbazwa, nukuvuga ngo Imana ihimbarizwa nico wakoze, kirahimbazwa icyo watekereje kirayinezeza. Aravuga ngo kubera uburyo
muhagurutse mwese mugiye gukora. Imana irababwira ngo urusengero mugiye kubaka ruzoruta urwa mbere kuba rwiza. Sema amen. Sema amen. Runo rusengero ruzaruta urwa mbere kuba rwiza. Bivuga iki kuri twebwe no? Amen. Urusengero dufite none ruraruta urwo kwa Salomo kuba rwiza. Urusengero turimo twubaka none, inzu y'Imana turimo twubaka none, gucumbikira Imana turimo tuyicumbikira none, biraruya ni uwo munsi dutangije. Nababwiye ngo urusengero. Sema amen. Sema amen. Ibo nta Kristo bari bafite amategeko. Twebwe none dufite Kristo. Nicyo gituma dufite ubwiza. Ubwiza bw'urusengero bwa none ruraruta urusengero rwa kera. Sema amen. Sema amen. Haleluya. Haleluya. Abemera Yesu Kristo, abemera Imana biciye muri Kristo Yesu, abo ni urusengero rwiza ruruta urwa mbere. Kuko urwa mbere rwari rufite ibitambo by'inka n'inuma bidakuraho ibyaha, ariko none dufite igitambo gitambwa rimwe gusa. Haleluya. Kara kirahagije. Sema amen. Mwumve urusengero dufite none ni igitambo kimwe gusa cyabaye kizima, cyemewe imbere y'Imana, gikuraho ibyaha byose. Duhinduka urusengero rw'Imana rudafite agatsembwa ku bwa Kristo Yesu. Sema amen. Sema amen. Takujana igitambo ngo Imana icyange. Igitambo dufite none ni Kristo. Imana iracyemera. Iyo urimo Kristo Imana irakwemera. Iyo kubonyemo Kristo irakwemera ntaguhakana, kubera ko dufite igitambo kizima kidafite inenge, cyemewe imbere y'Imana. Urusengero rwa none ruraruta urwa kera kuba rwiza. Sema amen. Sema amen. Cyo gituma turuhererwamo imigisha iruta iya mbere. Kubakira Imana rero bavandimwe bene data, icyo nshaka kubabwira none ni mwubakira Imana. Wubakira Imana mu mutima wawe, ushake Yesu Kristo kumushyira muri wowe. Amen. Amen. Iyo ufite Kristo muri wowe, ubuzima bwa Kristo bwose buroroshe. Gutanga icyacumi biroroshe, gutanga ifu biroroshe. Wo kwibagirwa se waje ngo bazabibagirwa nijoro, bamwe niko bamwe ngo muzamwibagirwa. Muzamwibagirwa mwahahiwe nani n'abagabo banyu, niko mwonsubiza. Nicyo gisubizo. Cyo ni reality ariko si verite. Nyatu ugiye. Sema amen. Haleluya. Mwubakira Imana kugira ngo mubashe guhabwa imigisha. Twubakira Imana tugahabwa imigisha y'Imana. Imigisha iba mu kubakira Imana, uwa mbere ni ukurekurirwa imvura. Iyo Bibiliya ivuga imvura, ijuru riza rikinguka. Dutunzwe n'ijuru, tubeshejweho n'ijuru. Bavandimwe bene data, tubeshejweho n'ijuru, tubeshejweho n'ubwami bw'Imana, tubeshejweho n'ukuboko kw'Imana. Tikubino si ubu butaka, si amaboko yawe, si ubwenge bwawe, kuko uzavaho abandi basigare barya. Tubeshejweho n'ijuru, tubeshejweho n'ubwami bw'Imana. Iyo wubakiye Imana, ayi ikingura ijuru ku bwawe. Sema amen. Sema amen. Haleluya. Imana ikarekura imvura, Imana ikarekura ikime. Nicyo gituma Isiraheli none ari nyumba ya mikate. Isiraheli ni inzu y'ibyo kurya, ni inzu itagira inzara, n'ahantu hataba inzara. Cyambere Imana izikora mu buzima bw'umuntu, iyo yakijijwe, iyo yakiriye Imana, inzara izishira. Utoweka, utoweka. Gituma dufite inzara, dushonje. Gituma tubura izo tuambara n'izo tunywa.
mlango hatujamjengea Mungu. Sema amen. Sema amen. Imana izibasha gurekura imvura mu buzima bwawe ngo icyo uteye cyose ukagisarura. Imbuto utaye hasi ikabira meza. Aho wahinze imvura ikahagwa, ikime kikahaba. Isirayeli ndamvura bagira ariko bagira ikime. Hari igihe imvura itoza ariko Imana ikarekura ikime. Haleluya. Hari igihe imvura itohinda ariko ikime kikaza. Ikime kikaza. Ikime kikakubeshaho. Ikime kikatuma ibintu bye. Cyo nicyo cyambere Imana izikora ku muntu wayubakiye, ku muntu wayitekereje. Icya kabiri Imana izikora izikurerera abantu. Imana izirera abana. Imana izifata abana bawe. Imana iziha abana bawe umugisha. Imana izigasanira urubyaro rwawe. Imana iziyesha kuba ubwoko bukomeye, iziguhindura kuba mu bwoko bukomeye. Cyo gituma yavuze ngo abayubakira ngo ubu ni ubwoko bwanje bwite, ni isanga ryera. Haleluya. Sema amina. Imana izayita ubwoko bwayo bwite ikabita isanga ryera n'ababashe kuyubakira. Sema amen. Sema amina. Nta mwana wubakira Imana uzuba ikigoyi. Nta mwana wanje wowe ikigoyi nawe wubakira Imana. Yoba ni gipfu. Hakuna. Iyo kwa nyambara busa. Tibishoboka. Tibishoboka. Tiyo umuntu udasobanutse. Tibiba. Imana yabwiye Dawudi iramubwira ngo abana bawe n'abana banje, abakobwa bawe n'abakobwa banje, abahungu bawe n'abahungu banje. Sema amen. Sema amen. Birizi tubwira Filipo yataramiye Imana ngo yubakire Imana igicaniro mu rugo rwiwe n'umugore wiwe ngo bakaramya bagahimbaza. Abyara abakobwa bane gusa. Filipo niho wa mbere wagize abakobwa batarimo umuhungu. Abyara abakobwa bane. Abakobwa bane ngo barakura. Babakobwa be ngo bakure basanga ise na nyina bagira igicaniro mu bagira igicaniro mwabo. Baracaniriye babakobwa ngo ibo ngo baziruke gutyo. Bama baziruka n'impano zo kwandika amandiko. Ngo bakama bandika amandiko bakayasobanura. Mu gitaramo mwaba pana mu ikanisa. Mwabo. Banyakabekera bakaza. Nyakabekera. Bashanze bakaza bandika amandiko. Bakayasobanurira se na nyina. Amakuru nayo. Sema amen. Sema amen. Haleluya. Umugisha wa gatatu. Wese cyubahiro. Haleluya. Sema amen we. Libeli bana la propariti sala le paricadre forme de glaria. Awini mesansur barigaide stand for we as wini zangul bagaide. And you need to win stick. Yo. Zago kunda mana we. Haleluya. Umugisha wa gatatu ni security. Icyubahiro. Uburinzi. Haleluya. Sema amena wa. Ndagukubitwa we. Wakubitwa n'umwizise ninde wo gukoraho. Ye. Mundu wubakira Imana. Imana izimurinda gutya agira amagateko. Agira ingabo zo mu ijuru z'amagare n'amafarashi. Amagare n'amafarashi byakumuriro. Nizo bizabimurinda ku manywa na nijoro. Prezesi cyubahiro. Haleluya. Samiki uluakaya. Mangulu anatanda sitafi. Sema amina. Montago bagira basagenda nk'ingabo. Babayonga ingabo. Zigenda nebendera basagenda nibendera ryo kunesha gusa. Basagenda nibendera ryo kunesha bakagira mu mafa ibondi bapfa. Tibasa bapfa. Kubera ko ubakira Imana. Kubera ko babana n'Imana. Kubera ko bababwa ngo n'Imana.
Amina we. Dudumisa motafi my guys. Hulwaki my guys del zola. Mwibayeho kugira ngo ibakize. Mwizagoza umukiranutsi n'ivyinshi. Mbariko Imana ibimukiza. Mbagire gute? Ariko ko muranyumva. Umve hasi dusenge. Nakira ijambo ry'Imana. Sikilizeni kizazi changu. Mungu anaishi. Sikilizeni kizazi changu. Sikilizeni yeye Yohana na Devi na Biri na uige kundiro Maria. Sikilizeni kizazi changu. Mungu anaishi. Sema amen. So zambi bwira ba Maria. Ugira ngo Maria. Umva Imana yanjye baho. Mana ya Israeli baho. Dore narayubakiye. Dore narayicumbikiye. Dore yewe ngiyi we. Muze tuyiririmbe gira dusenge. Munyemere ndabasengesha iminota 20 murebe ku isaha. Moyo ulotulia na unyenyekevu, mimi si kitu kwako, ni mudhuru tu. Mimi ni kama nani uniinue, unifinyange Bwana kama upendavyo, unifundishe Bwana kama upendavyo, uniandae Hallelujah.
Ugiye gusenga, niba wakaza usenga uvuze amagambo atanu, uvuga amagambo 10. Sema amen. Niba wakaza usenga utavuga, ndagusaba none nguvuge. Amuka. Sema amen. Sema amen. Ndasaba ko wongeraho gatoya muri no minota 20. Wongereho gatoya, wongereho gato. Wongereho uko wakaza usenga. Amaze urebe ibitangaza by'Imana isumba zose. Turi hano kubwo kongera kugira ngo ubuzima buhinduke. Turi hano kubwo kongera kugira ngo ubukristo buhinduke. Sema amen. Sema amen. Ubukristo bwacu buvemo majivuno, kiburi, buvemo kutamenya habari za mbingu, buvemo kugira abana b'abapagani. Yeme timubirambiwe mwe. Ariko ndabirambiwe wamana. Mitorero rya Kristo turabica n'izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Nidufatanya namwe turabica. Sema amen. Sema amen. Sema amina. Munyemereye nabonye uburyo bwo kubica. Twobica burundu. Ariko ni mwanga. Je n'inzu yanje tuzokorera Uwiteka. Nayo atangarije kumugaragara. Je n'inzu yanje. Je na kizazi changu. Tutamutumikia Mungu. So ibasingiriza ngibereke. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Tugiye kongera. Tugiye gusenga iminota 20. Windure position. Shaka Imana. Kora mu bitekerezo kururi dusenge Imana. Wongere. Usaba Imana ngo Mana nyongerera. Ongera. Ubwira Imana ngo Mana ndongereye. Nongereye iki. Twongere. Mana yacu data nyir'ibiki. Wera wa Israeli Mana isumba zose. Gitare gitangaje Mana ikomeye. Mana yo kwiringirwa no kwizerwa. Eni dala sapira hikida. Eni endo soforme de loberia. Mana mwizina rya Yesu Kristo. Mwizina ry'umwami Mana yacu dukunda. Muri umwanya mwami data dukoza y'amasengesho. Yo kongera. Mwami data twongera yo twasenze. Twongera ayo twabayemo. Twongera. Yesu mwana w'Imana isumba zose. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Baba tunaomba tunaomba Mwenyezi Mungu. Turasenze mwami Yesu. Data turasabye. Turongeriwe mwami data. Turasaba imbaraga zo kongera. Turasaba ubumenyi bwongera ubu. Turasaba amavuta arenza aya. Turasaba mwami data ubwiza burenze ubu. Turasaba ubwiza burenze ubwa Salomo. Turasaba ubwiza bw'urusengero.
turasaba ubwiza bw'urusengero uruti bwa mbere turasaba ikiruti cya mbere turasaba ikiruta mwami yesu data mu izina rya yesu turasaba ikirutaho turasaba igisumbaho turasaba ibisumbaho baba wana yesu baba mwenyezi mungu baba muweza yote mtakatifu naoza wetu
jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Yesu Kristo wa Nazareti Afrika wesagire isi yose ubutumwa bwiza bugere hose wesagire iki cyicaro wesagire iki gicaniro wesagire iri torero wesagire imirimo y'itorero wesagire ihuduma wesagire mwami data hindura amateka mu buzima bwacu turagushimiye Yesu Kristo ubanye natwe muri uyu mugoroba ariko ukomeza kubana natwe turushaho kuva mu bwiza tuja mu bundi tuve mu kwizera tuja mu kundi tuve mwami data nyiribihe inyuma dusingire iby'imbere tuve hasi twiruke mwami data nyiribihe dutumbere imbere mbere hari ibyiza byacu twongere mwami data intambwe dusubire iyindi dusubize wiyindi data gita
cyari gikomeye kugira ngo tubashe kugera ku cyo Kristo adufitiye, tugere kuri Kristo. Mwami data turagushimiye ku buzima bwiza bwa Kristo, imibereho myiza ibereye mu Kristo, kuko tuyigezwamo no gukomeza gutera intambwe tuje imbere. Ni mu izina rya Kristo Yesu seze twizeye iteka ryose.